Znači ja mogu kroz tu neku svoju karijeru navesti par slučajeva gdje je stvarno došlo do procesuiranja određenih osoba, prije svega znači 10. diverzantski odred, Franz Kos i ostali pripadnici tog odreda koji su učestvovali u streljanju 16. jula 1995. godine 1200 ljudi na vojnoj ekonomiji Branjevo kod Zvornika. Znači, radi se o osobama koji su bile optužene za genocid u Srebrenici, koji su danas osuđeni nakon što sam ja zajedno sa kolegama svojim pronašao u Bijeljini, koji su živjeli pod lažnim imenima i sve ostalo. Dakle, kad su u pitanju ratni zločini, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, možda i procesuiraju nešto po službenoj dužnosti. Bilo je također gdje je kolega Omer Hasanović objavio priču o zločinima u Banovićima također i onda je došlo do optuženja tih osoba o kojima je on pravio priču. Pa isto moja priča o Čajniću i zločinima koji je počinio Milon Kornjača, odnosno njegov brat Duško Kornjača, pa je on uhapšen i danas je upućen na izdržavanje krivične sankcije, znači kažnjen je pravosnažnom sudskom presudom. Dakle, manje i više možemo govoriti o tim nekim pravosudnim epilozima onda kada su u pitanju ratni zločinci. Međutim, kada je u pitanju da neka političko pravosudna ili ta neka druga kriminalna grupacija, tu čini mi se napretka nema. Onda uzeti samo posljednja 3 slučaja koja sam objavio samo u ovoj godini. Uzmete diplome koje smo zajedno sa kolegica Azra Omerović i ja objavili prošle godine, gdje smo u stvari početkom ove godine, gdje smo dokumentovali da osobe koje su povezane sa širokobriješkim fakultetima su nama prodale diplomu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do dan danas nije donijelo čak ni naredbu o provođenju istrage. Oni su formirali predmet i onda su krenuli da provjeravaju sve one ljude koji bi potencijalno mogli biti naši izvori. Znači, provjeravaju diplome pojedinih policijskih zvaničnika ove države, provjeravaju kontakte njihove s nama, ali ne provjeravaju tamo gdje je izvor problema, a to je u Širokom Brijegu ili nekim drugim nekim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Znači, imate onda slučaj gdje su bile, nažalost, nazvana afera Selefija, gdje je bio upad Hrvatske obavještajne službe. Dakle, mi smo imali 15 svjedoka koji su direktno potvrdili da su i pripadnici Hrvatske obavještajne službe vrbovali. Objavili smo određenu dokumentaciju koja dokazuje da su te osobe vrbovane, u stvari nakon što su odbile vrbovanje, bile protjerane. Imamo iskaz svjedoka koji je potvrdio da su od njega tražili da prebacuje oružje, znači javno potvrdio. I onda vidite da tužilaštvo Bosne i Hercegovine formira predmet samo da bi donijelo naredbu o neprovođenju istrage. Znači, nikad u istoriji nije doneseno tako u roku od 15 dana, čak mislim da manje, da je donesena naredba o neprovođenju istrage jer nema elemenata da prethodno nisu saslušani, niko od svjedoka nije saslušan ključnih i danas oni navodno vode tu neku istragu koja naravno neće rezultirati ničim. Imate ovaj posljednji slučaj koji se odnosi na prvog čovjeka bosansko-hercegovačkog pravosuđa, znači na predsjednika VSTV-a Milana Tigeltiju, za kojeg znači, smo mi dokumentovali da on imao kontakt sa osobom koja njegovo ime uzima mito, koji je imao neprimjeren kontakt, zbog čega je dobio i neku tužbu Ureda disciplinskog tužioca koji radi pri VSTV-u. Dakle, ali tužilaštvo Bosne i Hercegovine taj predmet je zavelo pod KTA, nije saslušalo, iako je evidentna korupcija, čak ni inspektora SIPE koji je primio mito, nikog nije u suštini saslušalo ko bi mogao da odvede ovu priču do glavnog čovjeka u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Dakle, onog trenutka kada se oni osjećaju ugroženi, kada se bosansko-hercegovačke političke elite osjećaju ugroženim, oni reagiraju nekakvim formiranjem predmeta koji u suštini nije ništa, jer se to zavodi predmet pod oznakom KTA u tužilaštvu, znači neodređeni počinilac, neodređeno krivično djelo, a formiraju ga samo zato da bi donijeli naredbu o neprovođenju istrage. Ja ne znam da je zabilježen u bliskoj ovoj prošlosti nama, da je zabilježen neki slučaj da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine do kraja okončalo predmet zasnovan na medijskim napisima.